mhlawumbe umndeni awukwazi ukubamba kodwa lokho kufuna sibambisise ephumeni lwamele siphumile ngokwesine abantu abangivezile mhlawumbe abantu abakuxhumana sibizwe uchairman weLembe uphethe amatekisi kusho ukuthi uphethe omandeni Macambi Gimbuzi mhlawumbe nobhalile uhlala wangibiza ukuthi ubonile udabana la ekhaya bebonke bazohlangana kuleza silo ukuthi ingane ihambe nje abantu beLembe abasupporta umndeni la ekhaya abantu bemboni yamatekisi ngoba imboni yamatekisi ke uzobala usuka umuntu owashimonke kuzobeka umuntu oshayelayo uyofika kumnikazi wemoto ufike kuShane Association ufike kuChairman District ibona abavele bathi bayibonile indaba enkulu yokuxhumana bayizwile kahle inkulumo yakho bathi nasi sipheme yakho mhlawumbe sophuma sokubona isipheme yakho bese siya cha egameni lomndeni siyabona sibonge njengoba usuchazile babonise ukuthi singafika inkulumo izizofika la ekhaya sibonge ngazo zonke izandla ezifaka isandla ukuthi uNkulunkulu uyanxusa ukuba abandisele kwande lapha abathathe khona siwumndeni siyathokoza kakhulu ukuthi ufike lapha abasixhasa khona kuyizwe inkulumo befaka izandla kuleyo nkulumo siyathokozela lokho kakhulu siwumndeni banda uNkulunkulu abanikeze njalo lezi inhliziyo nawabanye bekwenze ufuna ukukhuluma nabanye bekwenze banda siyabonga kakhulu lokho sikubonayo siwumndeni namba njengathi lapha mayingena manje kufuna ngiyidedele manje ngoba ikonzo yamandla lekonzo ukuthi sikhuleke ikonzo ukuthi sibonge uNkulunkulu sibonge ukuthi sekuyabonakala endlini ya yilokho siyabonga kakhulu mhlawumbe sesingaba lobaba beboniswane bese siyakhuleka umuntu ke mina ngokwamsweli Sibongo ekhaya kuseMatuba ukusebenza ke ngiyasebenza bayazi abazi lensizwa le South Africa izimbongo awu beseqedile lensizwa le yathi ayibambe ikhona yasibiza yathi siyakwazi siwumndeni ukungcwaba leli lungu lala ekhaya kodwa leli eleni asikwazi leli dumile yabadidi inkulumo abantu abaningi ayizula yasijiye kakhulu so ngitheke mangiphuma la masifaka le yankulumo enkundleni wabona uhlalo weLembe ukhathi wafona futhi sifike kuyena izolo ngo-3 wathi engibonile inkulumo yakho so thina
nje sizokhipha isilwane sophelezela umfana. So isona-ke lesi siphuma nje kuphela isandla esisodwa lesi yilembe no-association abangaphansi kwakhona bonke. Hayi. Kusho ukuthi mandaba ezitha-ke ikhona-ke lokhu-ke esikufakazelayo njengamanje ukuthi thina singabakwaZulu ifikile inkulumo nansi inkomo ephuma njengoba sechazile ubaba uMsweli ephuma embonini kushemenwe emboni iLembe district nansi inkomo siyayibona siyayifakazela nansi ihambile yazi yofika la ebivele ibizwe khona ebesikhale khona thina somndeni kuyiqiniso baba uMsweli siwumndeni wakwaZulu asinayo inkinga okungcwaba ilunga lethu kodwa nanti igama sibona ukuthi lizosehlula kunegama manje lizosehlula ngempela sikwazi ukungcwaba igama masekunjena ngoba phela manje igama lisabalele eSouth Africa yonke lokho kuchaza ukuthi ke uma sizothi thina sizongcwaba igama kusho ukuthi sinamandla okungcwaba iSouth Africa yonke lento engeke ikwazi ukwenzeka kulapho ke kudingeka khona ukuthi iSouth Africa isondele izwe ukuthi sithini. Siyakubonga kakhulu lokho esikubongayo esikubonayo noma ke phela isifo sibonga kodwa nje igama lithi ngiyabonga liyedluliso noma kuthiwa kukubi noma kuthiwa kunjani kodwa lokho esikubonayo singofakazi bakho ufikile la kuthina bakwaZulu wayithula endaweni efanele into ekhishwe abayikhiphile ngezandla zabo ezinhle akukho lapho uthathe mhlamba wayisholombisa ngapha ya cha ifike khona impela kukhona kubo kwamfana la ekhaya njobuzwa nenkonzo yomama kukhona kubo kwakhe siumndeni wakhe sizomfihla umuntu mhlawumbe uzodidema lokuthi kwaZulu ungala ekhaya mfana isibonga umthembu kodwa ungala ekhaya ingane ikhulele ekhaya konina so ingeyethu ke njengoba ufike lapha nofika endaweni eright engabe umuntu esedideka ukuthi hawu umthembu losikhuluma ngayo kodwa uMsweli inkomo yisakwaZulu sekwenzakalani manje ngithi angicacise lokho kancane lingane yala ekhaya izalwelela yakhulela la ekhaya ke isintu siyasazi ke ukuhamba kanjani shuthi umndeni wakwaZulu siyakufakazela ukuthi uhamba wafika endaweni efanele la uthunywe khona nemuntu othunywe nayo siyabonga kakhulu nathi siyabonga mandaba ezithi ngibambile sengiyabaleka bakithi sisho ukuthi vele umuntu kusasa vele unomuntu osemntulu kodwa nje soba nani ngenhliziyo umsebenzi wakhe.